Ahee, namamukela nakambe ka Masa Xitsonga Analyst Channel. Hey. Namuntlha hi ta ya laha hi seva ra Prince Rhangani album. Loko swi tikombeni na ku beni Mayengani xi jikisajikise tshuka ndhawu leyi. Ya, so n'wina mi kha mi swi follow mi nga mi swi voni na n'wina ku initially loko swo sungula swilo leswi siva ra Prince Rhangani album ya yona a yi thye ku i Mpfumawulo wa Limpopo Poison. As you can see there, ma nghena ka page ra yona mi ta vona ti-post to sungula yi hamba yi tseletela sweswi. However swi swilo leswi cinca mina no fika ni hlamala mina hi ti 15 November ni loko yi fika yi posta xifaniso xa yena. As you can see there la imbalini na ti-gloves teto ta boxing. Laha ni fike ni vona ku tsala ku ve scenery Mpfumawulo wa Limpopo. Well, tsheka mara swa ni swi notice no vuya ni swi tsheka ni ku maybe you never know, maybe yi na ni xihoxo, you never know. However ka siku ra tolo ra ti 17 November swi vete swi tikomba ku hayi title liya se yi cinciwini, because loko hi fika hi languta e picture leyi nga hi posta. As you can see there, loko hi fika hi hlaya ku tsala ku Mpfumawulo wa Limpopo. Ma swi vona musi na n'wina leswi ku nga tsali a ya ha ri kona le poison a ya ha welangi kona. So un'wana fika vutisa of course a fika ku very man KG Junior Hluli Boy Hulela i fika vutisa ku a ka ha ri Mpfumawulo wa Limpopo Poison ne Prince, even then yona fike ku is a shortcut yi lehe ngopfu. So ku endleke yini kahle kahle leswi very clear. Beni Mayengani xi va jikisajikise hi tshuka yena Prince Rhangani na Dr. Joe Shiremani. As you can tanihileswi mi nga ta mi swi twini as you might have heard from that interview, Beni Mayengani i fika hlamusela ku Limpopo Poison yi fini. So Beni Mayengani fika xi va disappointa hi xiyimo xin'wana xa le henhla swinene. So as you can see siku ra Prince Rhangani yi vi yi cinca na yona se yi ku hayi se Mpfumawulo wa Limpopo ka ha ri Limpopo Poison, which means there is a high chance ku Beni Mayengani a xi kona ka album ya Prince Rhangani leyi nga ta va yi kha yi huma. Ntuku ya huma rini, I'm not going to confirm anything hikuva swi cincacinciwe ngopfu timhaka to ku nghenelela swilo swa yena swa khanyisa swiweya. Loko ri ti-video ta mi nga se ti vona hayi tani ni mi veke na playlist la. So sweswo leswi vulaka ku there is also a high chance ku obviously Beni Mayengani a nge vi kona ka album ya Dr. Joe Shiremani. So hey ti ya ku vuyeni a redze ku album ya siva ra Prince Rhangani yi ta va njhani a redze hi ta vona swona, ta vona swona. Loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. na lerwani